Non-stop sport news, non-stop sport, believable news, update news, deeply news, undoubtable news on World Wellness TV, World Wellness TV. Now. Tubahaye ikaze nanone. Ikiganiro cyo ni non-stop sport preview. Hagati aho nkumye kwashishikara gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Aho ujya muri telefone yawe usanzwe ukoresha ukandika ijambo World Wellness TV. Icyo usabwa ni gukora subscribe ukabaye imwe muri twe. Njye wumva natwane mukesha abatware. Uyu munsi turaganira ku mutoza Thomas Tuchel umaze guhabwa amasezerano n'ikipe ya Chelsea. Nyuma yo kwirukanwa kwa Frank Lampard bitewe n'umusaruro muke. Uyu munsi turaguha idonido kuri uyu mutoza ugiye gutoza ikipe ya Chelsea. Thomas Tuchel yavutse tariki 29 z'ukwezi kwa munani 1973, bivuze ko afite imyaka 47. Avukira mu gihugu cy'Ubudage mu gace kitwa Karambaci. Thomas Tuchel yabayeho nk'umukinnyi akaba yakinaga nk'umudefanseri. Gusa nibyaje kumugendekera neza nyuma yuko agize ikibazo gikomeye mu ivi, ibyo bigatuma kariyeri irangira ku myaka 25 ubwo ari karuhago kuva icyo gihe. Ubwo atangira inzira zo kumenyereza umurimo wo gutoza. Ubwo aho ni mu mwaka wa 2000 yatangiriye mu ikipe y'abato yo mu gace k'iwabo yitwa Karambaci. Nyuma gato aza kujya mu ikipe ya Stuttgart y'abato. Ibyo byaje kurangira aza kugirirwa icyizere n'ikipe ya Augsburg ya kabiri mu mwaka wa 2007-2008. Yaje kwigaragaza mu buryo budasanzwe nk'umutoza ufite impano yo kuzamura abato mu mupira w'Abadage. Ibyo bituma amakipe amubenguka ari menshi. Mu mwaka wa 2009 yaje gusinyira ikipe ya Mayanze 05 nk'umutoza mukuru. Aza guhabwa imbanza amasezerano y'amezi 12, gusa baza kumvikana ko naramuka yitwaye neza bazamwongera kontara y'imyaka 2. Thomas Tuchel yakomeje kwigaragaza nk'umutoza ufite impano yo kuzamura abakinnyi bakiri bato. Ibyo bigatuma n'ikipe yinjiza amafaranga y'akayabo binyuze muri ubwo buryo bwo gufata abana bato akabubakira izina bakagurwa n'amakipe y'ibihanganye ku isi. Aho twavugamo nka Shinji Okazaki, Loris Karius ndetse n'abandi benshi. Aha ni mu ikipe ya Mayanze gusa. Gusa nyuma yo kubaka izina yaje gushakishwa n'amakipe agiye akomeye. Ibyo bituma ubwe yisabira ikipe ya Mayanze ko baseza amasezerano akaba yahindura ikipe. Tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2014 yaje gutandukana n'ikipe ya Mayanze. Batandukana yatsindiye imikino 72, anganya 46, atakaza 34. Mu mwaka wa 2015 tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi yaje guhabwa amasezerano n'ikipe ya Dortmund. Nyuma y'uko umutoza Jurgen Klopp yaramaze gusezera, Thomas Tuchel ahabwa kontara y'imyaka 3. Ageze muri Dortmund yakoze amateka akomeye ubwo yagezaga ikipe ya Dortmund ku mukino wa nyuma wa Champions League nubwo yaje gutsindwa n'ikipe ya Bayern Munich. Gusa ibyo ntibyaje kumuca intege, yakomeje kuzamura urwego rw'abakinnyi babe bitangaza karahava. Aha twavugamo nka Shinji Kagawa, Henrik Mkhitaryan, Mats Hummels, Pierre-Emerick Aubameyang ndetse n'abandi benshi. Thomas Tuchel yaje kuva mu ikipe ya Borussia Dortmund avamo atwaye igikombe kimwe cy'igihugu atsinze Frankfurt ku mukino wa nyuma ibitego 2-1. Ndetse kandi mu mwaka wa 2017 yaje kugeza Dortmund muri kimwe cya kane cya Champions League. Aza gusezerwa n'ikipe ya Monaco mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu mikino 108 yatoje ikipe ya Borussia Dortmund yatsinzemo imikino 68, anganyamo 23, atakazamo 17. Mu kwezi kwa gatanu mwaka 2018 yaje kwerekanwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain nk'umutoza mukuru. Nyuma y'uko abahirwe b'ikipe ya Paris Saint-Germain baramwiyambaje nk'umutoza wazabahesha igikombe cya UEFA Champions League, Thomas Tuchel ubwo babaye umutoza wa Paris Saint-Germain ajya hasimbuye Unai Emery wari umaze kwirukanwa. Tuchel umukino wa mbere yahuye n'ikipe ya Caen ayitsinda ibitego 3-0, ariko nyuma gusa nibyaje kugenda bimugendekera neza nyuma y'uko atsinzwe n'ikipe ya Liverpool muri Champions League atsinzwe ibitego 3-2. Abanyarwanda bati burya kibazo suko umugabo agakagera hasi ahubwo ikibazo nuko yaguma hasi. Gusa nyuma yaje kubyitwaramo neza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Yesu duhigo twareshejwe n'undi mutoza ubonetse wese mu ikipe ya Paris Saint-Germain atwara ibikombe n'agakombe byo mu gihugu cy'Ubufaransa. Gusa ibijyanye no gutwara igikombe cya Champions League biba nka bya bindi umuntu amanika gati yicaye. Mu mwaka wa 2019-2020 yaje kubona ko ibidashoboka bishoboka ubwo yazaga ikipe ya Paris Saint-Germain ku mukino wa nyuma wa Champions League. Gusa akaza gutsindwa n'ikipe ya Bayern Munich igitego 1-0. Biba bya bindi ngo nta mwana usi cyaravoma. Thomas Tuchel ubwo kiba igikombe cya kabiri kimunyuze mu myanya y'intoki. Imikino 127 yatoje ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinzemo 95, anganyamo 13, atakazamo 19. Tariki 23 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2021
nibwo ikipe ya Chelsea yatangaje ko Thomas Tuchel ari umutoza wayo mukuru nyuma y'irukanwa rya Frank Lampard. Ahabwa amasezerano y'umwaka umwe n'igice ariko agomba kuzongerwa bitewe n'uko azitwara. Icyo cyari igihe cy'umutoza Thomas Tuchel. Njye wumva natwane mukesha abatwari. Hagati ngumye kubashishikaza kuri subscribe kuri YouTube channel yacu aho wandika ijambo World Wellness TV ugakora subscribe ndetse na share ku nshuti zawe. Imana ibarinde.